by looking at you. You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Pozdrav svima, evo jedno javljanje od mene da vam se javim povodom ovih termodasaka. Znači ja sam već napravio jedan video u vezi sa tim termodaskama. U stvari sam napravio više takvih videa, ali se sada radi znači o tim termodaskama presličenim alufolijom, tako reći. Znači, falilo mi je još neki 100-tinjak termodasaka, pa sam onda odlučio da to napravim od te alufolije. Kratko sam objasnio to u prošlom videu, jednim od prošlih videa kako sam to uradio. Vidimo ovdje da društva su bila sa 10 okvira u gornjem nastavku, znači koji obično radi se o ovom Candor okviru, znači otprilike veličina kao LR, slično LR. Znači društvo imaju dole polunastavak, naranđasti, i tu se još nalazi određena količina meda. Dobrim dijelu su to društvo već prenijela gore. Znači gore je bilo 10 okvira, a sad ti okviri što se gore nalazili, koji su bili viška, neki su bili prazni, na nekima još djelimična hrana. Ima i ovakvi zavisi iako je društvo bilo jako, kako je zazimljeno, ali se sve svodi na to da smo znači sad upotrebili te termodaske sa tom, da kažem, aluminijskom folijom. Evo jedno od ovih društava što kasno napravljeno, to sam upravo sad radio prije 10 minuta. Znači društvo je sada 1, 2, 3, 4, 5 ulica će biti, a bilo je, evo kao što vidimo, znači bilo je šire, pošto društvo ide dole, bilo je na 6-7 ulica. Znači ja sam ga ostavio sad na 4 okvira, to su 5 ulica i društvo će znači se sad sortirati, ove pčele će sa strane, to jest sa strane više ne mogu, pošto je ova termodaska i sa strane zatvorena, znači mogu samo dole se sortirati i ja polazim od toga da će to ići bez problema. Znači evo recimo jedno jače društvo je ostalo na 4 okvira. Ovo sad jest ovo doba godine možda malo i previše, mogao sam i ostaviti sada i na 5, a ovdje se radi o tom prvom svođenju znači društva. Znači svodimo i na onoliko okvira koliko klube zauzima. Znači, kao što sam pomenuo, ovdje je to moglo biti na 5, tako da klube zadrži taj oblik kugli. Ovo sam sad uradio zato što je temperatura oko 0 stepeni, znači evo vidimo da su pčele malo u stvari u međuvremenu možda 1-2 stepena, možda čak i 3, ne znam više, cijeli dan sam skoro ovdje proveo. U stvari znači i na ovom drugom pčelnjaku, ali se to svede na to da ovaj dio posla se može obaviti baš u tom momentu kad su temperature niske, 0, -1, -2, -3, zato što se klube znači stvarno čvrstne, znači klube prilikom tih temperatura zauzme baš tako reći onu količinu okvira koja mi je stvarno potrebna. I znači ovo prvo suzavanje sada se to odradi tako da se te dvije termodaske stave oko klubeta, u poklopcu je stiropor, ispod folije znači i to je to u suštini. Sad onog momenta kad leglo krene, recimo ajde kažemo februar mjesec, leglo će krenuti ranije, ali recimo krajem februara će pčele pratiti onaj prvi pročisni let. Stvar ne prvi, nego jedan od tih pročisnih letova koji imaju veze
znači koji imaju veze sa početkom legla i u tom momentu kada leglo krene, onda ćemo ta društva, tako reći, još jednom sužiti, što se kaže zapravo, znači rigoroznije. Vjerojatno će ovo društvo što je sada na 4 okvira ići u pravcu, pošto je sad moglo ostati na 5, bit će na 3, a neka društva koja su znači na 5, na 6, iće na 4, možda poneko na 5, znači oni koji su baš malo jači iće na 5, znači okvir. Sad ovi okviri, njemački 1,5, znači okvir visina okvira 300 mm, oni idu u svakom slučaju na 3, na 2, na 3, u tom momentu, znači govorim kad se radi o tom drugom suzavanju, tom drugom svođenju, a ovo u prvo svođenju u suštini ima samo zadatak da da društvu, znači da društvu bolje uslove za zazemljavanje. Sad, zavisi gdje, ko na kojoj nadmorskoj visini pčelari, potrošnja meda u ovom momentu je mala, društva troše hrane u ovim zimskim mjesecima kilu i pol u vrh glavi, znači i to im je previše. Stvarna potrošnja kreće u februar, martu, aprilu, zavisno od, opet reče, gdje ko pčelari, ko kakvi unosa ima. I ovisno o tome, znači, se radi naći pravi moment kad ćemo to društvo, tako reći, oštro svesti na taj mali broj okvira, koji će onda društvo omogućiti da dobro odhrani to prvo leglo, i tu smo znači kod te prve funkcije tih termodasaka. To prvo leglo koje se u proljeću pojavi, znači ono mora biti kvalitetno odhranjeno, pošto te zimske pčele hraneći to prvo leglo, znači prvo, drugo, treće nije bitno, radi se o tim proljetnim mladim pčelama. Oni moraju biti kvalitetno othranjene da bi one, znači, mogli preuzeti kontrolu nad društvom i nad daljim odgojem pčela. Kad kažem kvalitetno, onda se tu, znači, vraćamo na mikroklimu u plodištu u tom vremenu, znači januaru, februaru, zavisno gdje i kad pčele startuju s leglom, ali svi znamo da u proljeće vrijeme takvo kakvo je, znači radi se o tom odlučujućem periodu kad pčele treba da odrade taj posao dobro. Znači, ukoliko u tom momentu, znači, društvo krene, dođe do veće promjena temperature, dođe do zime, znači dođe do problema po tom pitanju u košnici, onda društva, znamo, izbacuju larvice, izbacuju jaja, povlače se, tu se zna, znači, desiti da izgube kontakt s hranom ako je površina legla veća, a količina hrane manja, i tako dalje, i tako dalje. Znači, funkcija ovih termodasaka je da odrade taj prvi posao, prvi dio posla u rano proljeće kad leglo krene, da omogući pčelama da se što manje troše, proizvodeći energiju, i tu proizvedenu energiju, znači, zadržavajući u tom plodištu. Eto, taj aluminijum, kao što sam spomenuo, trebao bi da na neki način tu toplotu vraća čak ne samo da izoluje, nego da vraća u pravcu odakle toplota dolazi, znači u pravcu prema klubetu. I to je taj način razmišljanja, treba da bude takav da, znači, mi omogućujemo društvu da ono sa manjom potrošnjom hrane, ali sa manjom potrošnjom, znači, i pčela, proizvodeći tu toplotu, znači pčele se troše. Znači, sa ovim termodaskama ćemo, ajde kažemo, ovi Francuzi koje sam više puta pominjao, oni idu dotle da pominju
količinu meda, znači koja ide za i do 50% više. Ja ne bi išao tako do te cifre od 50%, ali ajde pođemo od toga da je to neki 30%, a ajde spustimo ga na 25%. Na kraju krajeva ne radi se ni o tome kolika će biti veća potrošnja, a proizvodnja meda. Nek se radi o tome da mi stvarno sa ovim termodaskama društvu, znači, ušparamo dosta rada, ušparamo dosta energije koju društvo proizvodi se ne troši. Znači, ne troši uzalud, to je to što sam malo prije htio pomenuti u suštini, koliko puta u toku godine, znači, pčela, a ne toku godine, nego u tom ranom periodu, matica zaleže, a jaja raširi plodište i imamo onda pad temperature, nagl pad temperature i društvo ta jaja, znači, djelomično i te larvice, kao što sam pomenuo, znači, izbaci, i koliko će 100 puta u toku godine, u toku tog proljetnog razvoja dogoditi, je interesantno. Znači, bez ovih termodasaka, a koliko puta sa ovim termodaskama. Znači, tu već počinju te sve igrarije, ali u tom pravcu treba razmišljati. Imaju ove termodaske prednosti u toku sezone, ali je interesantno sada govoriti baš o ovome o čemu pričamo. Znači, radi se o tom prvom proljetnom leglu, gdje društvo nema puno šanci da to leglo, znači, ohrani kako treba, i od tako dobro ili loše othranjenog legla, znači, zavisi dalje razvoj društva za čitavu godinu. I u tom smislu, znači, treba razmišljati kad razmišljamo o ovim termodaskama. Eto, toliko za ovo javljanje, pa ćemo se valjda opet čuti. Pozdrav! Pozdrav od mene, evo još jedno kratko javljanje, znači, rad sa pregradnom termodaskom. Kad sam već tu na pčelinjaku, našao sam jedno društvo koje sam morao spojiti, zato što je bilo slabo. Znači, ostaje jedan polunastavak sa medom. Vidimo, to su 10 okvira puni. I znači, to smo postavili na podnicu. Imamo ovdje jedno jako slabo društvo. U stvari nije toliko slabo, ali to je jedno od ovih društva što je tek u augustu, tako reći, osnovano. Osnovano je malo lošije, znači to su 4 ulice pčela, 4,5, i društvo je malo, znači. I sada odlučio sam da na brzinu snimim ovaj video kako ćemo raditi sa tim termodaskama, i možda baš ovo malo društvo mogli, tako reći, pratiti tokom čitave sezone, možda ako tako uspije, pa da odradimo taj posao sa tim termodaskama. Znači, imamo na podnjači poluokvir pun hrane i imamo gore, znači, društvo koje je u suštini slabo. Znači, šta ćemo raditi? To društvo bi trebalo staviti između dvije termodaske. Znači, ovo je povoljno što društvo nalazi se na jednoj strani. To je kod mene na veze sa košnicom. Znači, vidimo da ta zimska konfiguracija košnice je takva da nikad nije ulaz u košnicu u sredini, nego uvijek na jednoj strani. Znači, to je interesantno da bi društvo moglo se za jednu stranu uvijek opredijeliti se uvijek za to. Što ćemo raditi? Znači, na ovom okviru, ova dva okvira je još jedan dio hrane. Oni idu napolje da bi dobili mjesto za ova dva termošida. Sad ovaj dio posle što sada ja radim, ajde, zbog ovog snimanja videa nije upravo to, pošto je temperatura niska za takvu stvar, ali eto to da odradimo. Znači morat ćemo kompletno klube, znači, pomjeriti u stranu
Nije to kao što rekao, ali takav je život. Znači bolje je ovdje moment izabrati kad je 10-15 stepeni, 12 možda neki moment da se taj dio odradi, ali eto, to je tako kako je. I znači idemo sa ovom termodaskom. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken with no. Evo, tako to izgleda. Tako to izgleda i za sve one, recimo, što nemaju ovaj polunastavak dole. Znači, oni bi imali, ako su zazimljena 2 nastavka, onda od tog se može napraviti jedan dobar. Znači, imamo ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6, u ovom slučaju 7. Sada momentalno okvira između 2 termodaske i ovaj 8. okvir ima još jedan dio određene hrane. Vidimo da ovo nije do kraja još ni prerađeno kako treba, ali to je to kad se neke stvari obavljaju malo kasnije. Zna se to kod mene dogoditi. U suštini, o čem se ovdje radi, znači mi sada ovdje društvo stavimo između te 2 termodaske, a iz ovog razloga što, eto, ajde kažemo, društvo je po broju takvo da se može na 7 okvira, iako bi recimo bilo bolje, morat ćemo to kasnije još odraditi dok se vrijeme malo smiri, njih već sada svesti na 6, njima ne treba više. I kad to tako bude stajalo, šta smo s tim dobili? U ovom slučaju će društvo vući prvo hranu odozdo, pa će onda kasnije vući sa strane. Ukoliko vi nemate hranu odozdo, onda imate uvijek mogućnost da vidite, na primjer, kad su 2 okvira vani. Znači može se ovo sve nadesno, pa imate jedan lijevo, jedan desno. I to vam je onda uvijek pokaže da li društvu treba još hrane ili ne treba i kad mu treba, Znači vi vadite višak, recimo sada su bili ona 2 izvađena okvira, da su u vašem slučaju, ako ste tako zazimljeni na jednom nastavku ili na 2, da je to višak hrane, to onda držite na polju i onda imate uvijek mogućnost bez da društvo previše dirate, znači samo sa strane se zaviri jesu li oni tu hranu odnijeli ili nisu, koliko su odnijeli stavi se sljedeći nastavak, okvir unutra i tako dalje. Sad u ovom slučaju je to, na primjer, sve drugačije zato što oni imaju ti 10 kila hrane dol ispod sebe i društvo nije toliko jako da će ono tu hranu brzo potrošiti, niti da će, ajde pustimo i ovu jednu da uđeš, niti će ono tu hranu brzo potrošiti, niti će ono u suštini se brzo ostati bez hrane i s ovim društvom je u suštini završeno sve dotle dok god ovo društvo, znači na ovi kasnije kad se svedu ovo se društvo može svesti na 5 okvira, pošto nemaju oni, nije to ta količina pčela koja je normalna, da tako kažem. Znači društvo se svede na ti neki 5-6 zavisno od snage okvira, svede se na toliki broj okvira i onda se čeka dok god ovo društvo u proljeću ne bude imalo u suštini sve okvire zaležene, znači sve okvire skroz zaležene, znači treba da skoro nestanu svi ostaci meda na tim okvirima. U međuvremenu, u tom momentu kad je proljeće već odmaklo, znači na jedan način kad postane unos veći meda u odnosu na potrošnju, znači kad se pojavi višak meda, onda je dotle u normalnim slučajevima ovaj polunastavak kojeg dole imamo prazan, gore dolazi matična rešetka, na matičnu rešetku dolazi to prazno polumedište dole što je u njemu bila hrana, a to je kod mene nikad ne bude zaleženo, to je uvijek čisto sače i to vam je prvi, znači, medični nastavak, bez obzira što recimo dole imate tek 6 okvira legla i ne više. I sad dole se leglo, znači proširuje, kad je matica sve zalegla, onda se, ukoliko ima unosa, proširiva sa
satnom osnovom, zato što će matica na taj način preuzeti dominaciju plodišta, znači pčele neće moći brzo da unesu dole nektar, već će, kako pčele budu izrađivane, matica će već leći. Ukoliko nemate u tom momentu unosa, a društvo je u suštini već dovoljno veliko, trebamo sljedeći okvir, znači onda se mogu se koristiti oni okviri što su bili iza pregradne daske koji su prazni sada, znači može se proširivati sa tim izgrađenim okvirom. I u suštini to je to, na kraju se dole okvirija toliko dugo dok matica, dole se proširuje toliko dugo koliko matica znači pokaže da je treba. Ako imamo dole 7 okvira već ili 8 i ako se primijeti recimo da se na okvirima počnu pojavljivati veće količine polena, znači to nam je znak da u suštini matica ne treba ni više od tog broja okvira koji je postigla. Ovo je košnica, ovo je Zander okvir, znači to je nešto kao LR, ovo je 220, LR je 240 visoko i LR je nešto duži od ovog za 3-4 cm, znači u suštini je, ukoliko se radi sa tim okvirom građevnjakom, znači ja to radim, ja taj okvir ne isjecam zato što mi trebaju trutovi. Znači ovdje će neka matica moja trebati 9 okvira legla i 10 će biti trutovski okvir. I u tom se slučaju može tolerisati da na jednom od tih okvira, na prvom recimo do zida košnice, zna biti veća količina polena i to se može tolerisati, ali polena u suštini ne smije ga biti sukud i na drugim okvirima košnice. Znači, tolerancija tog polena se svede na taj jedan okvir i ukoliko se počne polen pojavljivati više u košnici, znači ona ima jedan okvir viška, onda ga se može oduzeti i ova jedna takva termodaska može čitavu sezonu ili dvije ostati u društvu, znači s lijeve i s desne strane. I prednosti termodasaka u suštini ta mikroklima, znači društva će u tom slučaju kad se legu između te dvije termodaske biti u mogućnosti da organizuju daleko bolju mikroklimu u košnici. A onda se to o tome može govoriti da se tu radi o pčelama, ajde da kažem, dugovječnijim pčelama bolje kvaliteta. Ne možemo pričati to o nekim super pčelama ako smo to napravili, ali možemo pričati o pčelama koje su zbog tog kompaktnog legla, zbog tog načina, znači pčelarenja, ne razvlačenja legla, ne prevješavanja legla u proljeće, znači te su pčele u daleko boljem fizičkom stanju, da tako kažem, kvalitetnije su, dugovječnije jesu. Znači, nemojmo pričati i pretjerivati da pričamo o tim super pčelama samo zbog korištenja termodasaka, ali je evidentno i logično je da je u suštini ovo društvo, vidimo ova konstrukcija poklopca je takva da ona ide 10 cm, znači dole, preko svega, ispod je folija, tu su dvije termodaske i pčele imaju hranu dole, imaju hranu na okvirima, znači i sad sa ovim društvom stvarno je završen posao do tog momenta o kojem sam malo pre rekao, do tog momenta kad treba medište prebacivati gore. Sad, zato što su iskusni, oni taj moment lakše odrede, ali u suštini se radi o tome da se prilikom pregleda nekog proljetnog utvrdi i vidi, znači obraćajući pažnju šta se iz prirode u suštini, šta se s prirodom događa, da li priroda mediji, da li na mediji, znači taj moment se može provjeriti pogledajući u plodišti i ako vidimo da je unos krenuo, znači jednostavno prebacimo taj polunastavak sa podište gore. Prednost tog polunastavka opet, pošto on nije polunastavak, znači nije u suštini gore velika površina iznad legla, znači što bi bilo negativno, pošto u proljeće zna biti kapriola, znači tog vremena koje je u suštini ovako ili onako, znači zna dobro krenuti pa zahladiti, znači i to je
prednog tog polunastavka, a i pričao sam o tom zazemljavanju na 1,5 ili pčelarenju sa 1,5, ali to je taj sistem u suštini. Sistem tog klubeta koji sada se ne kreće, znači klube u suštini će biti čitavo vrijeme gore gdje je sada, vuče hranu od ozdo, vuče hranu sa strane, to se klube neće kretati za hranom. Znači, kod nas su svime takvi da to klube može uvijek, tako reći, doći do hrane. Uvijek kad mu vrijeme to dozvoli, ono će hrana će se prenositi, trošiti. I onog momenta kad ne može pčele kad ne mogu da lete, zato što u suštini vrijeme ne dopušta, onda će oni tu jesti hranu oko sebe i znači to je taj način na koje pčele ovo odrađuju. Eto, toliko za ovo javljanje, ja ću pogledati da taj dio posla odradim, da ovo društvo pogledamo još jednom u proljeće, da vidimo možda i u toku zime kad bude neki dan topliji, na koliko ćemo ga okvira suziti. U svakom slučaju, ako imate neka jača društva, radi se o tome da je pravilo u suštini ova dva termošida ili pregrane daske se stavljaju oko društva, znači na ono mjesto na koje društvo sada zauzma, tako reći koliko ulica sada zauzma. A kasnije kad to leglo krene, znači onda se to sužava na ti 4, 5, 6 okvira, zavisi od jačine društva. Eto, to je, nema nikakve mudrolije. Ista je stvar sa okvirom, sa dadan blatovim okvirom ili sa okvirom doječno 1,5 što ga ja imam. Znači, samo što sta društva u suštini još sužava, pošto su okviri dublji, znači onda tu idemo na 3, na 4 okvira, u svakom slučaju kod jakog društva, znači u tom prvom sužavanju, tako reći, svođenju, u tom prvom momentu u proljeće, znači, eto, to je u suštini neka filozofija, ako se može o filozofiji pričati u vezi s tim, ali, znači, provjereno je i nema ništa značajnije za pčele od mogućnosti da im je toplo, da im mikroklima odgovara, da im vlaga odgovara, a logično je da se to sve na ovaj način događa. Pozdrav od mene.